Igama elithi Jesu, 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 ukuthandazana laba abathi Nkosi bese ngiqala ukwangabaza amandla akho nobizo ongibize ngalo noma ngabe yini obuyenza empilweni obusucabanga uyiyeka phansi ngenxa izimpo ohlangana nayo ohambeni lwakho namhlanje uNkulunkulu uyaqinisa uthi yazi into eyodwa uthi ungakabikho esizalweni wakwenza wakwazi wakungcelisa wakuphumelelisa wonke umuntu ongilalelela obese ngabaza ukuthi engathi uNkulunkulu akuyena owashoya futhi engathi ngazalwa ngephutha ngcono noma ngabe ngiyafa yikho into engiyiphilela uma kunje lowo noma ngabe ubani la ongilalele othi amandla nokuzalwa kwami bese ngisola kwasani bese ngisola kwampilo yami sengifisa kwakuthi okungcono ngabe ngiyafa ngoba yini engiyiphilelayo ngifisa ukutshela namhlanje uthi ungakabikho esizalweni waziwa wenziwa wanceliswa uphumelele no matter ukaphumelele njengamanje kodwa zonke into ezenzeka kuwe zenzeka kumuntu ophumelele wena uthi mfundisi uMpungose siyabuya isibindi liyabuya ithemba ngizoqhubeka nohambo lwami ngiluhambe ngoba vele kwakuprofetiwe ngami kodwa izinto engibhekane nazo zingenze ngathi ayikho lento Nkosi yami cela ukuthandazana lawo awubheke ngaqanjwe igama elihle kodwa igama lami lingisebenzele ngiqale kusiwe konoma ngilandele igama lami lo wathi mfundisi yonke into ngempilo yami bese ngiyingabaza